balbaliwang tuy puso iti parabumo anasaraka ket aming kaniyak akin nakapuwi daytoy biyagi datong mapuna has itabileng niyayat mo teng lena iabrasam dayta sibay mo ket agdayabak kas may sanga gila ket akong payagang ken kaidalan na itabileg niyayat mo tarigagay ko ang makita kumatrupang anak Maria kinkina pakita ti pagayatang bibiyag ko ti tunggal alda itabileg niyayat mo teng iabrasam dayta ayat alaen na dita sibay mo ket agdayabak kas may sanga gila ket agam payaga ken kaidalan na itabileg niyayat mo lena iabrasam dayta alaen na dita sibay mo ket agdayabak kas may sanga gila ket agam payaga ken kaidalan na itabileg niyayat
Jesus, no awan gayen makipagrik na dalan na bekan mamikanawa si Papa Nono ken kani Jesus. Suliso sumurot ken ka ni Jesus ata asungip sibay mangisalakan mangikanawa adat sibay mo ay wanan na ka. Si Papa Nono ken kani Jesus, no awan gayen makipagrik na dalan na pegan mamikanawa si Papa Nono ken kani Jesus. Nalintek Tati Diyos kukwan at pamales no pinalapalda ka iti bato susutin na lang talenteg mo palapalin met itinapay kas pamales mo siti kamangam ken kwa na mapukaw amin na problema
Ayatempada matao, di mo kad ipaidam tapnon ti Diyos, di nakamit baybayan. Dito'y lubong nariribo ko na'y kabin pinuyog na nilitay, panagtutukyen ado nga upupay, ligrigat akas ta unay, panubukin sinsin na ay ngenti Diyos sa dalay nga mong may bayabay. Bayam dagiti managdakdakes kabusor dati nalinteg, dati Diyos kukwan at pamales. No pinalapal na kay ti bato, susutin na lang talenteg mo, palapalin met ti tinapay kas pamalis mo. Puna se maduwalulwam ni Apo Diyos iti kamangam, ken kwa na mapukawami na problema. Ayatempada matao, di mo ka di paidam tapnon ti Diyos, di nakantumit baybayan. Tapnon ti Diyos, di nakantumit baybayan. Da kayo